Abusiafo ma bibia ache emo akwaba edoba Yorke FM ene HYTV so anopa no nsia aka kase ayensa kan ena yesi hu konya ayede ba besom wo ewo ye dwumadie anopa bia yedie yato no din Yorke morning no eso na ensam ayede bro no die beto dwane bi ni ba ma ne ese eginane ma mienu potin bi so enti na e-levy eto no yatam se yede eba no Penny ben ne kan say ana ma niema mienu ben na ejina so a ye enu nti ye de e-levy eba no ye bedi hu komo sanso ana ye bekọ akopiem ewo kasoa ojobi na nananom mpanimfo ewo ho a che say afahye omo ba bedi no omo de kotosere sere mayoa no a dabia no ma hye skirt nti ano sro bia say afahye we die skirt tie bia aba ho anhwa na yengu aba ye bepamo de wafiri ho ensem bika wenum ho ene yesi hu konya a ye de ba besunu se anopa no nsia kan kase wo Yorke FM ni HYTV so na empani se okoto se bodom osiapata so a na enye ni pemu na emum obi na ama no so de akwakoso sanso na uko na se zongo asetena be yo de pa na ejina amina ni fuse ko aya na omotai edi ba besi ekwan ho nti enne be ma zongo ayo de pa na na no pa no ebi anam kasoa ne mpota mu ba bia anaso mamu ni nturo ne ntwada so ba bia wo bia na onamu abohu sa ba bi asori anopa tututu wana na nefu awro tenti base se ni mu abuse ni nantie no okone left right twini nya tete inteso se press before him na chese obi apia na nadwo se de di kankan wana ye ne ho adwuma pa na ne ho ye ne denso na ena no pa no nyuma ku amama ye ho ye de no mu apia ya no pai ma yede kase ne ba besom wo no eye asede di kan yemfema Yorke state se wamansa ase ayefo nsase ne doso omamu ba bia wo pa asase bia no yani ewo ho a ye hwe ne amansa ase esrawo oya brantie kopa bomoden na kopa asase no bi fatu wachi wa mo bra kora no na enye wasase ba ko 1 plot na 2 plot bi age ato ana half plot ade beja uma awujamba be ma ne ne wa ye japade oba first can nhwe be ma no obeja ho akomo akomate why kopa asase fatu ho be ma no kura hu obetu chama ho nse oba wo adwen aye de bobra afen so Adams boutique onu amaye ntade papa na bronyan enu a na edidi ye Easter so ebe enu a na edidi ahemfo entoma papa bi nyinyina abranti a wasi so akwa wedding obaye wedding no oba nani age obepentoma ne ntade ne ade na oba nani betimi age paade age so konya nyina afiri Adams boutique fa ne ko na ono oba ne yembehye no obo say yes say be me wani da fom pa obedo wado mo nyuma ko emienu nyina ne ba akofo na eda no na o ma ne genti ahoma atrofo na e ba akope me pa choje baby a open no aka 0243 708 485 0243 708 485 ana afen so Sarabo hotel papa aba bepim kaso anyanya no road eho na yebutu me pa cho wako ahomejie mu efiade na efiade ye ko weekends ye ko gieni me pa cho baby a betimi akwadwodwo ho koka wo fie na doso ko Sarabo hotel book you the sisi a frɛ ahomatrofo 0242 22 22 92 0242 22 22 92 na so kopa baby na dwodwo ho swimming pool papa environment ni cool abranti obetimi akọ ye waiting kura wo ho ai nti ko hyase na jewde enyuma ko ya dawroma na omo aso yasene me de anopa no nsia akan kase na eba besom wo kenkafo anopa yi eyemme his excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di achim president ye twe ho ye ba nsam ni nkire mu ye de ba beso abushafo emu akwa abasa afei na do afidie na to ye ka say aha ye Yorke FM HYTV ana pagya ye de nenam abefo ntentan kase enim enu TV ne so ama wonsu nya bi ehwe ye no aseda ye omodia afei ye mongura ensemine mu ye bowura ma ne ya hyase e de afiri afutu mrahye badwani na kachi okowura mu wo mrahye badwa fie nso a ono na ye deputy majority leader edin a ojeso ne ye de mana mu apiafo
ene onimonyanfo Alexander Afenyo Akins na ono na okase yoche se e-levy etuoi a Ghana ban etabiri ba senka yenhya se ne yentuatua na aboama mpuntunyuma timi akwakoso no butai potinti a Ghana fo bi aka ho asema kenka ne dom kuma no omo aka ho asema ase to no ye monto ntwere na enye eyekoto bekumuma eto no ho nyefe eto no yade e ba be se Ghana fo be ma enyuma nso agu pa eto no se de abrewe etua mpani ntua nkokoro etua ene mrantie nkwada nketo akoro betimi etua bi no I just want say ni mobo usani momo nko ade a ubetua bi no sa to no enka Ghana fo se enye no se de enti eto no ye pa no adwenpom mienu pe enti na mo enam so mo kota biri sa to no ba ye no adwen ni nie Ghana ohwa ya kwan nye opemfo nam se bia wankasa wonam kwan no so saa wonam fom keke kora no utimi topot osum abonso wonsam wonsurumu na wonkosu a ogu yemu nyina akora na abobo na penkase ye de wafro hyen na wosanye mo ka ho ebi mutimi wo kam ebi mu nso moto echi nge na wawo because ekwan na nye sentrofo ko omumfidie so ebi akotena TV so anase radio so ekwan ho asem se de omohoro road minister ne aban no enya asem ketwa ebi mu kura de 15 years om de aka kwan ho asem sa enya asem ketwa enti se ne ebe ya ekwan no betimi asase aye adwuma na akwan ya dwiso ya dwa no udwie no na uche udwa no wi a wape coat bi e de ahye na chese coat ano no ina bi enemu white na enemu no wadwa no ma wa fine pa kwan no ho ate na nanim abanyam a age se 11 to no na betimi abo because ende obi a wo so bi obi a betua bi ti obi atua bi aba no ebebo ama ba na nya sika pepe na akwan Ghana akwan be bia ebi da bia no de da wo feature okra no betimi aye se we aban enya sika te se no antimi anye kwan de ene se no no so se no ara enti o che se apart from akwan no enya no nko emabu na enya adwuma nye na se wo ho no ma efiti Ghana man pani dada John Dramani Mahama abreso kra de ene eduru so na etan yanum wie university on say unemployment association unemployment graduate ene o mutiti iko na hudu opi na nto se eno so betimi aboa e-levy to no ebeboa ema yete mianya sika bebre na de akreti enwuma bia enwuma mamaburu nso anya bia ye enti adwenpɔ mienu we enti na nam so mo kota biri to iba ye a Ghana fo nso hwɛ sɛ ombe pɛ so ombe gya tum no enti we di osre Ghana fo nyi ntuma sɛ ne ebe ya saa ɔhaw mienu akɛse mienu we akwan ane enwuma no ye betimi aso ano. We are now back to the e-levy. We are saying that two main things form the basis for the introduction of the e-levy are roads and job creation. Roads is a major concern. Johnny, here I want you to join the crusade. I've watched you. Sometimes our people disagree with you, but I mean, I understand some of your approach. I mean, sometimes we take a hard bite. It helps us as politicians. You are complaining about roads. It's not easy. I'm a road fan. The number of Goro boys in the system moving around certificates. People have worked, they have to be paid. There's no money. Government is getting 6 million a month from road tolls. What can 6 million do? Sometimes we have money we can't disburse. 30 million. You don't know who to pay. So a new system is being introduced. A system that would allow for regular, sufficient, reliable inflow. Government has identified this as a low-hanging fruit. That look, let's all tap into it and see how we can use the revenue thereof to solve the road. But the general masses of the people, Johnny, I need to finish. This is too hard. Johnny, I need to finish. Sorry about that. Two, the many youth who are crying. If I open my WhatsApp, many youths who are asking for jobs. NAPCO. Now, we need to create an entrepreneurial environment to allow for those who want to do their private business to go in there. How many can walk into the banks and get loans? In advanced democracies where industrialization is key, they support businesses with grants. When you are having a factory and you are paying 30%, somebody is getting
1%. So government is saying that, look, this youth start, we want to now support the youth from the district to the region to the national level. Make conscious effort